መሞት የማይገባቸው የክልል መሪዎች በማይረባ ዓላማና በማይሆን አኳኋን ስለሞቱ ያንን ለመቃወምም ጭምር ነው። ሰላማዊ ሰልፋችን እጅግ በጣም ደስ በሚል መልኩ ኦልሞስት ወደ መጠናቀቂያው ደረጃ እየደረሰ ነው። አሁን ግን እንግዶቻችን ቀርበዋል። ሁላችሁም የእንግዶቻችንን መልእክት በአግባቡ እንድታዳምጡ እንጋብዛለን። ከዛ በፊት ግን ትንሽ እስኪ በእንግሊዝኛ ሁለት ሶስት መፈክር እንበል። We support Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. Federalism is the only choice in Ethiopia. Ethiopia with federalism. Criminals should be brought to justice. Killer is not a leader. Killer is not a leader. No gun, no killing, no power, no killing, no democracy. Dr. Robsha. Ayye. Amma namni nuti hubatti argamu biiroo Kiitaalsan. Ni beektanii Kiitaalsan? Yes. Yeroo xiqqii namoonni hojii tureefi asii gaafa Waashintanii deddeebinu rakkoon Oromoo godarraa baatee akka ifa addunyaa argattu kan godhe keessaa isa nu duuba kan jiru isallee argachuu baannu bakka bu'oota isaarraa Mr. Kaayin Mr. Kiyaan beekamana dhiyaadhaa keessumoonni kun afaan Oromoo beekuun oolan hin beekne meni gaafan. You speak Oromo? Hello everyone, my name is Kian Juicy. I serve as the outreach coordinator in the office of Attorney General Keith Ellison. Many of you know Keith, even when he was a congressman, helped with HR 128 and the people of East Africa and Oromo. And we are here to say today that we stand with the community today and every day in your fight. And we support you, and our doors are always open in our office for the community.